Ćao ljudi, ja sam Lucija Beden i danas ću vam u ovom videu pokazati kako na 3 različita načina iskombinirati ovu šljokičastu Esmara by Heidi Klum haljinu. S ovim prvim stylingom htjela sam pokazati kako se i svečana haljina može nositi u nekim lažernijim verzijama. Te sam iz toga iskombinirala sa šarenim hula hopkama, maramom oko vrata te šarenim kaputom. A nosila bi ju za blagdanska druženja sa prijateljima i obitelji. U drugom outfitu preko šljokičaste haljine stavila sam još jednu haljinu te iskombinirala sa šljokičastim čarapicama. I ta casual verzija prigodna je za šetnju po gradu i piće s prijateljicama. Haljinu sam iskombinirala sa hlačama zanimljivog uzorka, cipelama na petu i turban. I zbog tog urbanog štiha ovaj outfit bi nosila na izložbe, koncerte, partije i slične evente. Ako želite osvojiti ovu šljokičastu Esmara by Heidi Klum haljinu iz nove Let's Celebrate kolekcije, subscribe-ajte Fashion HR TV i u komentarima ostavite koji vam se od 3 outfita najviše svidio.